Franchong Fading Santini Hanahai Chini TTAADC Total Job Notification Naleonai Franchong among Gankasini Finance Department to the Executive Officer but Deputy Executive Officer Account Officer or Duita Langjangnai Pus Borongni Oro Executive Officer Ganke 40,000 claim paraman manai apode Account Officer Ganke 35,000 claim manai okay norok o jagao job nani ganke to qualification master degree complete nangnai commerce nanadi amongka contract basis system 11 month ni bagai o jagao selection test khajangnai written examination 80 question 80 mark ni arpore personal interview najangnai 20 mark ni date tai interview ni ba exam ni date ulo call letter ni bisingti saklai rajangnai ni saka ingka o jagao nani di dai executive officer finance ni 1 post arpore account officer omonbo 1 post 1 vacancy o jaga educational qualification jotongo minimum qualification master degree commerce mcom haike mba khaijak nangnai mcom ba mba khaijak nangnai inke account officer ni bagi bahino mcom haike mba khaijak nangnai master degree commerce inke norongni biodata format norok thangai joma marnai sini 20 तारिख निसिमी फाइनाय जुननि 1 तारिख जरा नरक जमा नारंनाय बजागा नारवाय टंथाय गेस्ट हाउस खुमुलुं गेस्ट हाउस D4 11 टा निसिमी 7:30 जरा नारंनाय ऑफलाइन इनके नरंनि जत डकुमेंट आजागो सेल अटेस्टेड दुइनाय नरक थानि जारा दैमानाय रक गांके फ्रेंड्स अमंग कासे सिकुनसे इनफरमेशन असनो तेइसे जनो हाय हामबाय।